अगर उनके पास आधार कार्ड है तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये रोजगार कैसे कर सकते हैं। पेंसिल पैकिंग का काम दोस्तों ये घर पे ही रह के आपको करना है। और देख सकते हैं कि ये सब रंग बिरंगी पेंसिल्स को आपको दोस्तों पैकिंग करनी है, और पैकिंग करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, कैसे पैकिंग करनी है ये सब जानकारी आज हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो दोस्तों ये पेंसिल की पैकिंग का काम आप अपने घर में ही रह के कर सकते हैं, और घर से ही आपको ये जो है सामान मिल जाएगा और आपको बस पैक करना है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पैकिंग के लिए दोस्तों देखिए ये डब्बा है, इस डब्बे में आपको पैकिंग करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए काउंट करना है, काउंट करके आपको ये पैकिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये कलर सेलेक्ट कर लेने, जैसे एक मैंने ग्रीन ले लिया, येलो ले लिया, पिंक ले लिया, ब्लू ले लिया, इस तरह से आपको कलर। Halo perlo kublai kumno ilong pi kublai shibun ki subscriber chunga ba ilang ane po YouTube channel chunga ngaprank sabai pi dang share dang like bat subscribe chuchu ki wipat ki ba dang sa te long kum happy ki perlok nga ai kani ka organize program namar ba jo jimentoi ma pi jo jimentoi balang ma I para kasih khara namar ba ngam kwa re mar kwa hinga man chathok chachkor na kino kino ki woi ki prado persnam kam tamle menin ngai chi nga ba UPS lengdo bar woi khuna samla kase chingi u kia keren ga phone leng ba ga phone de cha sau ko hajan rus pa nangka la los ei bapli khuna bom dan kam dan jam nang le school na lor bo usap ngop haki woi pat ki jai bendre te kwa banai ko nes prami pi perlok de tangkom ni siphang kini ka kam agatir nga jupani bai imta kasing ngapani bang siphang ka woi ba compare na ki kam ba kile kini ki khar te sapai hi ma phi ngaru ngala ai ban le kum gini ka kam lada de ki no thok no skor re wat nom nge perlok please lada pidon hano no joka la de hano no joka la de pilong kumno wat nge re kini khar klong ma chalak bat ki nang thok ba papan bang papan thiang ma hatu kata te ma adum kon video janga tang update nang ta ka thmai ki kumno ki Facebook hapo YouTube pin I ga jing thok ga jing shikor kini ki brew ki pana bar jala mot ki degit khar ne ki nunu ki jaj ki brew kin sa thok ai ngai phi kumni perlok dong ba don hajing dalam makna phi hajing raong perlok jo phi besar ki pho jar kamai kumnul kamai tang ban picking let tang ban thet lab ban thep phulom hapo picking te ngaro chutan video kumni dale kumta la ngai ban thok kon skor ki brumon re kalong ba I para kasi di kwa hi ban yarap mo kwa hi bo panci kata ka jing duna ka jing tam jong ki wei ki ar bo pli namar ba ngim kwa ar ba chathok ngala don kumba arpho ne live hongot ki khna ki badon na po Facebook community brew ki baju bu baik ki number phone bu baik puan text WhatsApp te unsa patai bej unong ba hap ban register phi absent chwa adhar plus nang ta phinap selfie chwa photo yalade te sobha perlok wat nom sen re ya adhar jeng phi lane wa ya ka photo jeng phi lada pisen ki adhar jeng phi ka photo jeng phi le se unsa apply loan lengba ka adhar jeng phi lengba ka photo ship jeng phi wat nom sen re perlok kalong ka bama khamtam le pathai meta social media gajing ong jong api long kani gajing seneng ngang adon go dukan ne sinong man ngadon kini kilet bang dumudi ki kena school bapli par kani gap pek kamo te kirkhar ki ro kile komni kin ong bai thap kata kli kilet hang ne bogos kum tu thap ne mum tu pinyo pinyo bisa kamai kat tu pins ong pinyo bisa kamai kat tu te pins ong pinyo bisa man kamai chu kat tu te dela kata perlok wat nom ngej re ba kini ki de ki kita ki riu kai ki riu chukor lara phingo piki pisa jeng pila jot bej ba please ngobha perlok share bat sa share sa ki wei ki bambat tip re ya kai dia namar lara pitek sapo Facebook lengba gitu pinong picking let na yeng kin sa ong pi sen chwai kin 2000 saus pa namanta ban register ID kateng jeng phi bat gap adhar la ni ga voter ID la ni rekat bagas foto selfie te tangam da perlo ken ong ba phnyo kamai kat kani te ngadon dukan asnong ngadi kini kilet ngayo ka profit jonga henry kumta he perlo subhawa nom ngopre tangam ta khuble sibun ya kini bathmai share perlo share ki bahajing sem jung phi le se kin ngop ha kani ka kam